so na sabre ku entwa ye hia ye ba bedidi eye ni nsem ekoso e wo social media say be ya obenya Beat tinti so be subscribe eye Attention TV no wasanso ahye no wasanso ja wo comment na ye be hia ye be kan na wo so adwenkyire bi wo ho a wo so wo de abra Attention TV na ye nyina ya dwene ho enche bia na eye Obofour Reverend Obofour ba akopɛ wo betra social media su ka say si e ka se nyame bofo ana se nyame sofo papa o Ghana ade a ye bi ni o man mu wow ni nyina mu no odi mu nkyere mu ba ye ne enti a ye ni asofo ni bi a ye papa wo mu nyina nye papa na je se wo no kran so won ka ho ana a wo be kan ye sa asofo ni nyina bi ye we na eye prophet Kumchacha APA e wo Fiifi Pratt aso eye e na Pratt bi sa ne se nsam na eye Reverend Obofour ka se Ghana sofo ni bi enye papa no wate da na wo se han wate na wono de ne owo ka ne se e bi onu Kwaku bofo na enye papa ne e ka sofo papa de a e bi wo Ghana mem ha interview no koso na eye onua Kwaku Annan ya na otan eye netu TV so wono emre bi obeya sofo expose e je se asofo ni bi to be dead no emi se Kwaku Annan wasan sori biom wasan so de nsem no e fa asofo so biom Kumchacha dan wotna se wo ada papa di odo so po Kumchacha etwa na da pa yie na no odi Kumchacha se odin gratu we e fa Fiifi Pratt asre so e de fa wiase nyina e de koma Kwaku Annan se de obehia no me and you no wo be hwe na nkas wo de asofodie no e beto nche this is the time I was asofo no so wo momom home so a eye obi akeka ntimi sori fom anim e beto fom ento no wo hia Kwaku Annan wo do nyame wo be bu na yin nkasai egu fom papa so wo be bu atwede wo de ye kohwe ne ekoso Fiifi Pratt wo mra sane aye papa yiti ye kohwe mra sia now what is a wo nua sofo eye Reverend Obofour de abehwibu say there is no genuine man of God ewo kroba what Martin wasem na sisi a wo so ka say wo say ye wa sofo papa genuine ones ewo kroma but wo nua sofo so e ka say hwiala hwe ebi di kroba I say bia ewiase e bai no ye wo negative and ye wo positive adwuma bia ni wiase afifi wo benya ne pepepe da ose ebi ni ho but etina me ka se me ka ba kokura ni Ghana ha ebia na oni onu na bia na onye papa dia ase ebia wono Reverend Obofour na enye papa dabi wono no onye papa dia ye wasofo papa Kwaku Annan me che na me papa na somo bebu Kwaku Annan pono na de yase macho eya ahoden macho beto ahoden o Kwaku Annan dabi tie Fiifi ya wushi ya novena na novena ni gina wo hwe ate se bro ga yi ogina we ya Fiifi wo onkwase abode na ekuta wo no onkwase abode no ya Fiifi ya fa kogina na ni so obetumi abona Kwaku Annan se de ya nafu ahye birim baby body ya onkwase abode dabi me bamba mani abre dabi Richard asema me da se metwam yifrim me yefrim ekure hyem hwe Fiifi tie se Kwaku Annan ne nkwasi abode na nafu adoa ne nkwasi abode no Kwaku Annan de udi abo obebirim Fiifi eno de meko dabi Kwaku Annan de udi obebirim mama ka se no don't see him like that Kwaku Annan de udi enye jeso me se bi sia Kwaku mama kasa babe chese me se bi sia enye waju se udi Kwaku Annan se enye wa ma ha kama buna ma Kwaku Annan Kwaku Annan ba ha se yan ka obebu no kama buni papa me buni ti sa akoda dabi enye body o na se body ne de ya me kura me wo bi opa wa kase ni nyina sto obebu no me se bi sia Kwaku Annan ya me buni ti sa akoda Kwaku Annan enye body ne ye de kontokwa Prophet Kumchacha in some na work on the show no ano ohye eno prompt Fiifi Pratt o sadia Kwaku Annan oni studio ho no ofre Kwaku Annan se onji ne ho ano asam na ageta Kwaku so person na adwen dabi Fiifi wo makwase awen dabi wo makwase awen dabi Fiifi wo makwase awen wo keke kani nyina dabi wo makwase awen Fiifi Kumchacha dabi wo makwase awen Kumchacha wo makwase awen wo so dabi wo ya botre ana we invite dabi allegation na wo de dabi to no allegation wa keke bi wo social media and TV ano ya me platform me de ya ne yetie Fiifi ana me kira wo se kasa wo ye ni pa body ka Fiifi nyame betu ya ka how nyame betu ya ka so person o yi na no wo de me ye fraya
One na san kofre Kwaku Annan catch and say, what the me aye fry ye ti komra. Masa say, e just had Kwaku kai. Just had Kwaku kai. E won me for. Yes, I don't kai. Tie dia me. When are we inviting me? When are we inviting me? But you invite you. Tie. Me chance. There be tie dia be maker. Tie dia maker. Me say me wo ho. And obi say ni Sam Banta we say me from UK. Me tie ye no. And me frɛ Kwaku Annan say, but what is going on? Because Sasibo is maintain one say. No, check say whatever it is. And a recording should be quote ye. And I say, oh, ochira kura oja for ba me ho. Men kantre so omla masa hwe bibi ye o Masa na kuro ne nya wodia e wo kuro ma e kuro na nya wodia e kuro na nya wodia watumi asori akọ kese Kwaku na osofu mua eti na me se osofu mua wo ya wadwe se wo don ho be ba be wo ma wo so dwuma me diu no wodye hute dabi wodye hute Kumchacha we say dia ka baba veg de pie na me no mie no wodema Fiifi mame wonta chihi wodema se me no mie obi ntokwa na abeji afa anoma won takra se ene otubom wo de fa ho bra sama me hwie kukurum wo Fiifi ho no ade so odwane ko yu she di bebia Kwaku Annan be pre eno me ya be ka no ne kote ketwa hey o twafo Kwaku Annan yale debi kum o de ye papa kum eye kum eye wo de ya botre jojo no musio la oh no musio jabotre besi jabotre Kumchacha otumi twifa me so a na menya achimi na dey na chese Kwaku Annan ehunhun ada na chese wo hunhun ma you obi expose onkoye ne sinini expose ada ne wudidi atemsa why say wudidi atemsa onkoye ne expose ni ni asofo na friend Kofi Annan no onkoye ne expose wono na ne ho wonsem onkoye ne expose me obetumi me expose na Kumchacha me nam kurum wa eda na me obi akasa Kumchacha oh Kumchacha ewiase hwe wo ewiase e show trase obi obi expose ya me senkrofo trase Kwaku Annan ye criminal trase we entoko anu odin papa asofo na say de ombe rom go to na ko because in some na ko na no odin e kentwa na mbeso makra